Another malakan yam ka nas di alten kontin baro any lingua seme biaka mal ka Nuer online TV channel anda manduni cham kon yak mlano ruaisni guaseme gor janode kon lerti de kon kanywa kel telat karodien re doaran kon shal ka Nueri kan rewicha ka South Sudan no bana ruacha ka some breaking news tin kon sharian lat Kenya mchana maracha ka manda la roda rewish ka panal chana mto chana LinkedIn cause ngai kona lung an apanal take kori the talk tin tama to goro de ling ken roll tin kontalat ka rodin cheda ngai kona and which chamal South Sudan chamal Kenyam ngai kona no ne ka gwasidan miche kor miche tuoga je rewish ka South Sudan kajen paidiok ke paro paidiok gwade da chukore to tun kan nasir chukora le da ne shiro da chana janen gwade china ro kajen den chikon kore da ne chuto kam jinin wari Kennedy ne SSPD after pinkir miyadi chikona nen ana mene mo cheda kare wicha ka South Sudan tem lo chala kormidit no and kore da ne chuto ka nasir jen chidagre wika South Sudan tem kajen jak dakre machar ko baje de yen ana chere mangai kone yan ka jak ku kore da ne chuto ka nasir ana ka shegone ko bawudi shalka me parkol baje le na kwan ala intim chairman ana ka do dan en chikirim yadi cheje ngai keje ke cheje gu keje no ba gwaring machar be je replace kejen wuda mene wuda pay ko ne parkol ngai kon di ala no jaram dan shiro do kwan gwade dan sharing machar chaje yenten and then choro de jago balla kur interim chairman ano lara jen wo jene roman ne dakra machar roman ja gwade ke libin ja gwade dan ring machatan so mi sharing machar chaje lu and then dare jenten but not all of that Menitin jane gwade dane kwanjetin a system misha design kir kondi alchana jo dan chala dan kin yadi chana jeling rambe dane cho kwan che potkan ke ja kwan ke jen parkol no chikondi alte kon all the ramos telling konke no chu parkol wajara medane chu no kono be gwaring machar be kan and then chu potkan chu jelok ko cha potkan jogo no jin be gwagwan dit be kan jinjira mudan ron ko gwade but chu rajmo chu jelok ko ne gorga jene de wude shal keme bol mel da gwa kem yade dar yakan de potkan dar gwa dakri macha dar yakan so that was the system a sha design kir but we can work out of course kana that so me shi namro da la chana enen no sha de logo potkan then you parkour you to no balar bara cholo no interim chairman kajen aram le la ambassador for peace dung kuma SPLA-IO men kulelo yaje kel kana kume kin yadit so after all chana enen go shi parkour chodo kwan ki chakwan no shiral mo yuto kam kume moraike darma char karwade ka gwade dan chaje yen kaje me chikon me to nasir rale dan chona ko ba gan machar ba je yen chutre tijen mu kon manatama rolte kon jito kam parkol kenana tinelu yetche konen parkol cha kapchong ya jo jin chijiran kuma SPLA-IO natinelu yet ko jin tel dol ka charam dala ko chaje yen che nyaw rajen go joga natinelu yet no jin che jin kuar kuma SPLA-IO jin pondu chi tiai ko jin tirar no chi parkol che ram china mone che jalat ko gwase dan ajen dag den pinchu parkol chu tegane ka to gor ke je no jo la da jin shun kel ka gwaring machar so that's it ajen taran la ajen la ni chang all the time antam mi chidwa je ko deeply na me chi culture ko ne re Nuer kele on hakan Nuer ka tem lat ken kan Nuer ko ken chanen shewona ko ba fangak ne fangak kol fangak ba ko bukrenial no ke gan shibne chirme chanen no shikum Uganda kan kum so Sudan mo ke kim yadit ke jang charin mat ko bikan don Nuer bikana dak so cham chirmo chanen janen so kan kor roy kon yunen ko chagu nyano darima char chetel power telene to gor ka je ka tara ken gu je chi dein ti ngwan chi uti no chi ko ku jana na te kirmi yadi tegatin so ne me karwa da she kire she jago be jena mimo powerful ki broje no cha tun midit ko tera medele jogo no jin mele mo meje ko chere ma cha shu tul kete charo sin reng ma char body gani ga dialte kon de ni ga te tere wi juba cha rudien dial che ga yan ka cho official dial bo che ga nyoko mi yana ka so charm china mo chi kon shu ne go le charo da lat
So right now amu ko rai gwasa me ndu ngum le roda ko chare ma char chaje cha jako baje yen cha guje no che tel power din che national yet cha kanyal antam che guje no instead of dong de kuma dara yap and then che gorbe kumbe nyok mchunga je che ne ko kien che structure jidit che janya umra la je ka che tegne ya kwan commissionary ke county ni ka che police ni tin kon la inspector police officer che ganya mu kwanya ka go gore structure mo gwa ku SPLA-IO ko jo organize nyok che do be dan cha yar ke jana wala kir ko je no ka juba parko le tene busy tolane ko la nueri ki tolo kuma SPLA-IO ko ba ngani je alo to kon ke ne dangro teme parko che joni no che chunkel ke Dr. Machar but yos ke je ko benete ko kena kon ko ko ba ga blind full che mangai kon jenta dana dong lede ga jentama so mishir na mo ko shi kuma SPLA-IO marai kentama ka ta marai kentama national yet ko national yet jaram dan tarar no me she guje no sha ka weekend yare wi kon tama teram kel ka ne de kon tilla ne Dr. Machar titre kuma ka kirmi yadi everybody sha ka watch teram lel ngot teram de la right all people sha ka watch already. So you're going to go the way out kone la kuma SPLA-IO tin dhɔaar. Then they have to come up with another plan. So plan din chikari alka janana. Chikana go no bikane it jidin bikana kwanya, and then they did. Then chiga nyowa. Go kan la ka ma gon kon tikatin ka cantonment sani ken chawren bar yori chiren bar ka wasin ko tora chiren bar boka jongle mena apan albane wona ka unity. So you can go no tell way out. Ana gang rodian. Chinathonel yet cheguji no okay. Right now, Mr. Togo no kwa kuma SPLA-IO kwa jar like that. Kata dan lat kejegeje. Jeng wano hana. Just bung wano baro mo ke team do dien me benemat. Tim da jien. And then che goro barach, kene Ramadan and Kev Nas. Nas Canadian corn ke bon ji Kotoria Mr. Dhɔaar murai ke wudishwal ke Thomas Cirillo ala a National Salvation Front then she gujino bikamat made shi mat keje she kan gujino bikende ni ken biken kamat so chijera Thomas Cirillo che chonok she ga right Nathaniel yet che Nathaniel yet already she agree and right now kor mo jaten ka Western Equatoria nyinken ke Ugandan ke nyinken ke SSPDF kor mi di che kor matot ngore sen mantam. So we can ka ye alo beka ka drop juba no lo we can ka juba ka ta dan to kote gaje so na mo shi kuma SPLA-IO kana kuma nas ma like Thomas Cirillo jaren chuma chike military kana malakel then che Thomas Cirillo che la no han ba chonkel ke kuma Dr. Machar ko chungan kel ka bne kor me bneter ko do badan and then now nyam kaje so they agree no big let kel. So jen mu kon len tema ta dan let ken kel gaje o che kir che guje no che te ka par medit me dong che reng ma cha che de release gaje kane diality bon diality ne gwade dan me kan Dr. Machar kan yen ken gu ken no de mal dat ten jen chi ka rena je keje all of them leave kan Dr. Machar eno ba mal be jeno Thomas Cirillo ne charge chol ne chol ke Tuman Peace Initiative elat ke Nairobi ke Kenya but che turn down ajane malat ke kum ke miyadi che chong tele mal mediten so shogu jeno broda kapchong ko chero de kapchong jo bit ke bede chere me chala la tok chin ngani bijek me chare ma charge yen Chiri al chigoro den kapchong ni UPA United People Alliance seda ne cha ken bonda ngwante ko kente cha olele cha ko le pele tike Tuman Peace Initiative cha ga palwe entamete ramra chang joran telenya cha ke pel peligen cha ga pel che tel power nyanta eda ne chalat keje kime chi Thomas Cirillo chenen ke jen wono mo cheblet bara na che gujen wona wo yaw no di bana nyen ke kum kem yadit meni mi che jona che jeling en Thomas Cirillo melade ajeni mi che mat ke kum SPLA-IO ntema gor jeno bari mo char baje lu nyden ba peace process baje kule tok so jenta dan len ngwa rodin keje so ntem mi roy kone e jon military ndama nyenyona
kan charen madda ku na nyinga kum kirim yadit so kuje Western Equatoria teram lela dier ka jaga ta dan tuɔɔk ka je ene kum kirim yadit kan e kontin la ji Uganda so je chu tuɔɔk no kwana ben kam tiaka ko ji kum SPLA-IO charo do kumat ka Western Equatoria chana ben ka penal a penal chuma kwa charo do bijech charo je no kira ay naga Nuer ko naga Nuer ne ka kwire ring machar a berar la de negotiation peace alat ke je amat do na alat ke na chingut ke miliona kumo tishi billing jawda ma kwai turu no mo tishi ling and then ba maj be yot ci porun ma kwai tut ja jaw she chu top lo dera ma gwalong ba me de chu ngat de na de ke chu ling manana chalat but ken yadit kan jagol so ci ken yadit che yuni wude kwala chole e par kol yude je lo ko Nuer ko la lat jor ko ma kwai tut ko la lat jor joga ni ma kwai tut la jon je no jin che yong tele ji right ko dere la no te ring machar me loinka jen point de jaram nan kuli chongin ke ring machar le ro la ro jen peace process to ngode jatin ma pizza da jo pizza ko de tende jin ko er ke jino jaram dan ko ale men kuli chongo gwada ci kula fight ke kwide la dongu melody so you then will tell me gwa ka ji changa ken so ci ma kwai tut je chu kech je la no hen bawa ka penal jena ka yodo ma kwai tut so mi ci nok jin kume kirmi yadi no bi reng machar bu jelun ka bi doblam bu jelun amane de ko ken ko na cha yen kel keke so ba maj ba je yot jana chunen chinamo che kayus che create ka penal idwal mi di che ben kana ante rai na puna wona ka unimis riwnen wanche chu unimis ba pj kan chinar barton dam to pj ko jen pj tete non tama en mo kwatut so ne dial chi guted china idwal en estero dong de ne ko na kwar kang chorale ne ke kwar ko ken kon ta ka penal de kan mal de kan kulo gor de kan cholo point ken yadi no lanena me but chiga garor gana ko kien chaje gorno te mo koy tut mu don de jawde jelen lel kan la jom mo koy tut no jin pa ya kumene kume chale kume ko jen linga ngan linga jiwoide kume chalet ko to one sided no let both side bi ramadan en kul right bi jawling ka ba jilling bi ramadan en men kunal right so jin all the time biti jeg buka ledi baling niji ma quite a simple thing man has lonyere ma char no bi malba ben that was the question kaja anyok balimene na bon wo lonyere ma char jen kwal chole demand ma gore karam mo ko belas let me kana la let mean that tika another alternative be use michel look a condition what if kid refuse so the next move will be ma quite tut bokor bejeter tell another move the deal jor right now right corner ajeno bukor badil tin ka penal purple ma quite tut kana par kol ka tada na shi wuri shalke me par kol chara ke je ka live video de mich kwa circulate online dio je do mi jira mi shi guj ban dir jode ling roje ka tungnat jela no ma quite tut che yom ma quite tut che de nyin ke kume mo kwai tut bai na ka kuma shirga me da ne sha wuri shalga me wurin nya chan chai na ka je kuma wurin nya ke yin ke kana ne kamala kal ke 1992 tai dan je kullu je e wai wo je ne wo yin ke kuma kui kontar me da ne ter ko ter chon wal ter ngora kan ngai bat mo kwai tut a chenga guk man lade lanu e reng ma charlo inka jin mi lugu mu gwa ma lat ka rama mo jugun ye e mala be dere log jirama mo and purpose mo quite to chara no nga lo inke simple as that very simple you know ring ma chara lo inke anere ko kene ka lo inke then ka bi la no what is your reason ring ma chara charges first of all tell me cha ke je ba ko la no jen arami mo meti ke der ba ko la ro atre te jena aku chure te jena aran chire ba ke kwide in political career karande je took they should end like that it's a talk tell la politician anymore adwal min indi adwal mishirina mo yin european and mi yeni je ki tere je ter yod je no jin week dolly kaje kajin mum de dwal kaje ni jene ko na bi decide ke population
ke citizen which can kon dong bu chong then by should decide can no jin wrong ko be which ki nga mo wrong ko be which but she did decide ko tel ji power la larga power wanting power to the people jene a people power right so ko long na ti ka chon ko de kan demand kan lat a chirande lar no chiron ko dong de roja me de lat ki de lar an muete cha jore alin bakor bejeter te ka chon mo ko lar jeno bakor bejeter ko menas mi chicken alin amra lat ke hum butok ma jen korjo kon de alin ngaje no ni re ko malaka ro na shire ke juritin ti kon ngaje ne polenti ko ke SPDF ko ngai kan menana tok they know that and makwai tun mala de tok kune konta ka panal ku le liu ite gan wer na kan ke no kune konti la politician ra yike jubu ku ka le riang ke let ken yin ken ataram ku ka question jin dech ke police de jak wer gwa kur gad ku ka shek du shush kan tele kon mi jekana yanga salar teleje ke joji wer lo ci jin ku la jok how dar ku la to gude wi liu bang lora comme simple thing no yak ma chara lat kamal ngum lokono be mal ben je kamal jen kwala la duwe jona mal mute ten jen kuna la chenga je jen ci mal chede loko jen do dana kwa mal kwala je ga so mi chena mo chakwa tele mu gwamba no rewe ka so Sudan mu ngot kanedi ti la politician ti bitke chicken goro te mal modeben there will be no peace bitene koroten kwa gala chola no please na mal makwai tut jo chalat gwas men chalat makwai tut chalat wona na che par kol yugo no career de chalar an wo chole en wo e chayong wa chang show de en wuri chalka me e par kol wa che bi yat don ware ka jo dan chalada makwai tut ko en par kol an che jo de che tu bordi here jam nan ke video nan kona ya lat roja je ke gedar mi china bentin alo parkol chala do chefan ga kia yo che benen ama quite tut comment chalat cheta against Nuer community cheta against Nuer nation ke cheta against Nueritin konen te ka yot ke cheta against point ama quite tut ko jo chalat che jo mo gwaka me kwa diman kwa jela de to why don't you fight for it and obiri aleka ko ba ko ngaji no jin jira me peace maker che men chala no chala ro ene aram dana men non mal re no re kelo mala dien ladamo mi chano ya na ka widi alte ngum mi chala te jo do mi che metop ba ko ngaji no ngage kwer no tela mal mi chala me jamalat ka gune dial civilian pa ke lat ke no please accept peace, let peace prevail, and you are there refusing to do that. You are displacing people, first of all. You are sending them to refugee camp. What kind of leadership is that? Jin kuwa cha ila dwinat. Ne kukula display jo jike lora bang. God man ka dong everybody. Look yen ke de yen kari aleka. Look yen odega do odega ne jek. Ku God kun pain kun kene de content kwa kun kwa ele jek. Kwa chui God gwasame. Na mwane gwen dera apuj wala shipuj. Apujo. Jen mutika long power use ala obenware bika nok bika ladika. That is what we want. So kan cordiality to lad cordial tamna. The gwi kon wang diene. To look kim yadi the many tamino yi dera kauchong. Bebe jelon ko gwa de ben. Nuer community man naga no wena tel malka. Atel matka. Atel nuko kamiken. Micho go tuogo no chinwere rin kun no wale. Chi makwa che golar no nueri taran mat. Ere mo chara loinke. A drop la maluinke. What is remain? Micha culture lat. And we bring much of participate in peace process. Agenda na gor ken ideal. But kim yadi de jana no. Ken neka. Kone kon take mal culture dear ke. PG kan che dear ke. Kat these people to PG ke malaka that ken chun kel ke kir. Kir me ram no gala tok de jana der nam der lat. You're supposed to do that. You should listen for the message. Majen ka kan spiritual leader. But ke kwiko jen che dear ne to. Jen nen yantama e jaga deni. Jaga police ni. Jaga guard tienen kontin jaga wichare. Kukale use waka kor. How? Na me shirek. Jin obijian bo nyen kanele kon lan nuere. Ke deman me dan me yen nuere o kan nuere. Nuere kukale te kor
gol goli charian mat ma kwaj poinde bidde ka yotel mi chalar ni gwade dani kon ngai jen o chaja delegation ni ana shoy uling anyoka jen gwam tam janyu mu jaga delegation ga diok kona rekeje jen chukor chu jakap so chaji gono muna kan wore ka sa do den mi nuääri ko kenti ke chirwach muna kan wore ti nuääri ko kenti ke chirwach ko ana le silent goal na kana goal lem ko ba power an ba je kula weekend jen taran lat ke enemy ka kon kare ko kon dur mi dire long mi cha konde neck like that cha konde chenga je ka jen do mone bani je kala rodien betamal